Jadi sallang dalur bukona Allah Ta'ala talun rupai sallan taula kekal rilalan ranakana Allah Ta'ala. Yang pertama yami antu taunia ka kafire. Tau kafire ka rua ibagianna. Yang pertama tau kafire tina sikali na tapak kana niya karen ni kana karing Allah Ta'ala. Kafir makaruan na yami antu negi tappa ri Allah Ta'ala tapi tena na akui kana bianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pun nenek kafir ni ingkari kekaringan na Allah Ta'ala, ni ingkari kana bianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka natayang ki ranaka lamantang gisalan relalan na ranaka anjo selama lamana. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tala sakanir tumpuk na lino niya set rekaringan panjari ki mi antu Allah Ta'ala. Na pun nati Allah Ta'ala panjari ki maka tena nak hadir di tempuan anilinoa punna tena bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angirangan ki kabajikan yami antu Islam ngamangerikate maka tena ni buntul ka rungang ngamangi ambanir Allah Ta'ala tena ni buntul rungang ngate kamana kulekin tamar di surga pangamasan Allah Ta'ala. Jadi punna nek tena ni kitappa Allah Ta'ala tena nak yakini kanyakan Allah Ta'ala katojengan Allah Ta'ala tena ni akui kana biana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nek kinatayan ranaka sallan jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama yang akan kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ruannya mi antu yusyrik billah yami antu taupak ruaya Allah Ta'ala na akui kekaringan na Allah Ta'ala na sombai Allah Ta'ala na pasujud rupanna mangeri karing Allah Ta'ala tapi pun lek bak masujud mangeri Allah Ta'ala mangitom mi polen na boya karing marainganna apa batuanna yami antu pun lek bak mu sambayang pun lek bak mu apal Allah Ta'ala mangir sere makhluk mangir sere sewa-sewa apala katojengan apala kalak berang apala baraka apala pemase padahal ia patah baraka yami antu Allah Ta'ala ia patah pemase Allah Ta'ala jibawang ia kuli ansari ke dalil Allah Ta'ala jibawang ia ansari ke katalasan segang kamateang Allah Ta'ala jibawang. Jadi pun nek kesalan tappa di ria sewa-sewa misalna mangekri pokok-pokok ka mangekri kayu-kayu mangekri batu lompoa naki apala kanyo ni kane baraka jadi kebiasa lalu nya rupa toni buntul mangir di ria kayu lompoh untuk apala dalle apala kalak berang ya nasalah salam ya apala Allah Ta'ala tena pani saringan Allah Ta'ala maka mangepala di pokok-pokok ka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nek kitappa dari Allah Ta'ala niya kini somba Allah Ta'ala ni pasujud rupanta Allah Ta'ala tapi anyomba ki kayu-kayu lompo anyomba ki batu lompo ia mi antu ni kana apa dua Allah Ta'ala. Maka perlu ki hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa nakana Allah Ta'ala rilalanna kuranganga pun nek paru Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim nakana Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim apa roya Allah Ta'ala nyami antu dosa batala dosa lompoh yang kuli angin kin tamak rilalan dana kapacalan Allah Ta'ala rina raka pasesana Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup Allah bagi kita Allah Ta'ala jibawang akuli asarki apa-apa ni kira kira dari tumpuk nalino tena makhluk maran tidak ada makhluk yang bisa memberikan kita manfaat tena makhluk angkuli anjari ki mudar ansari ki mudarat tena kuli ansar ki kecelakaan tumpun anelino punna tena erokna Allah Ta'ala kama tompo sabalina punna Allah Ta'ala ero pakatuna ki Allah Ta'ala ero asessa ki anir tumpuk nalino asar ki abala manna boleh sadrelino ero ngasi antolong ki jamaah dimuliakan Allah tena naki kuli tertolong nasaba apa-apa kajaran tumpuk na anelino ero ngasih Allah Ta'ala. Maka talunna imi antu taunya kekal rilalan ranakana Allah Ta'ala yami antu orang-orang yang munafik demi antu tahu ni kana munafik jamaah yang dimuliakan Allah yami antu nyeki asuluk ribabana kana katojengan tapi tena katojengan ngariatinna nyeki ribabana angkana nangai ke seada rupa tahu ribabana na pau kana ku ngai ki kusomba Allah Ta'ala ku pinawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tena lebak na pinawangi tena lebak na gaukan rilalang katalasana apa ni kana papojo Allah Ta'ala apa ni kana minaun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini antu tahu ni kana munafik punenek ki munafik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu ki hati-hati nasabana kana Allah Ta'ala rilalanna kurang malak mereka
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tau munafika ni kisalan rilalan narakana Allah Ta'ala, tingkatan yang paling di bawah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksaan yang paling ringan di hari kemudian adalah tingkatan neraka yang paling atas. Dan seringan-ringannya yang paling ringan apa sesana salang Allah Ta'ala, yang miantu na papakai sandala Allah Ta'ala baturi neraka na punani pakai wanjo sandala ka arere bambanna arere bangkenta sehingga na mangeri ulunta arere anjo otak ta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mi anjo pasesana paling ringan Allah Ta'ala. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu, tahu munafikah? Nemi antu neki ri ranaka paling mariawayah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulannya, mai maki naki kakarengan Allah Ta'ala, naki panjari Allah Ta'ala, naki akui kakarenganna Allah Ta'ala rilalanna katalah santa. Nani akui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi segang suruh. Ia napa turung Allah Ta'ala, ia salah aku lagi asyari ke safar dalam ribukan Allah Ta'ala. Yang kedua, mai maki naki pasir Allah Ta'ala rilalanna atinta. Tiana nak kuliah sekali-sekali niat di dalam atinta angkana niat dua ni kana karaing. Tiana sekali nak kuliah niat atimbo di dalam atinta kana niat makuasa maringan Allah Ta'ala. Nasabab punakam maki anja niat maki antu apa dua Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, matalun namai maki nafada ni jaga ni fasingkam ma ia ni pawa segang apa ia ni gaukanga. Nasabab punatina na singkam ma apa ni pawa segang ni gaukanga, maka niat maki antama di lalan na golongan na tu munafika. Nasabab puna niat maki salang anjari munafik, niat maki salang anjari munafik didalekan Allah Ta'ala, didalekan faranta rufatau, makanya kesalahan nataro Allah Ta'ala rinarakana yami antu neraka paling mariawaya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ane talua punatena na kita bakang ina salah angolo kira Allah Ta'ala, anda lekan kira Allah Ta'ala, amoteran kemang kira Allah Ta'ala natena ni toba, maka nakana Allah Ta'ala ni kesalang kekal selama-lamana ki amantan rilalan ranaka pasesana Allah Ta'ala.